iryo zina ryo bajyarakomotse he, iryo bajyaravuye wari kuye kuki? Izina ryanje ryavuye muri literature negro africaine risubira riva kuri couleur yanje, murabona ko nyine ndi gushininga ndayikarera cyane kubera meze nk'izuba riri muri santerite ya hejuru, harukundu ruza gitera ibishashe nanje iki kiyobe ciwanje harukundu ruza gitera ibishashe naho ryavuye. Ubwo ni we wagiyise cyangwa n'abandi bari kwise? N'abandi bari nyise kubera nkunda gusoma utujurnale, utudictionnaire, udustory dusekeje n'utundi. Akuru basanga ni ihe mvugo? Akuru basanga izuba rikaye musateriterige ni igifurero kivanze n'ibindi bivugo byi. Kanje president na komite dukorana barabiganiriyeho, tubategurira ibikorwa bijanye na domaine hafi ya zose ziri mu bantu. Intego nyamunini no gusabana no guteza imbere impano zitandukanye ziri mu rubyiruko rwacu. Cyo nababwira nuko uzatwitaba kandi ndazi ko muzagubwa neza. Twabategura ibintu byiza, impano zitandukanye zirimo amakomedi, zirimo ibijanye n'umuco, zirimo n'ibijanye bijya baza bitangwa na amajeni ya nerbeje ama question réponse, bikaba byose n'ibikorwa byiza cyane kandi fitemwe abantu babishoboye cyane bazabikora neza cyane. Twongeye kubaramutsa abakunzi Muhira Studio, amahoro y'Imana bane namwe. Turabakunda cyane murabizi. Hanyuma turabashimiye mwebwe mumaze gukora subscribe kuri chaîne Muhira Studio. Hari hashize igihe kinini cyane tutabazanira ibiganiro kuri Muhira Studio. Mwari mumenyereye prank, comedy n'ibindi nyine nk'ibyo. Ibiganiro twari twabanje kubihagarika gatoya kubera impamvu nyine zitaduturutseho, ariko ubu nyine mugiye kuzaza mubibona nk'uko bisanzwe, nk'uko mwahora mubibona. Rero turagarutse, turacari babandi Muhira Studio. Mukomeze kudushigikira, mukomeze gushigikira chaîne yanyu. Hanyuma rero murabona umutumirwa wacu kuri uyu munsi imbere ya kamera y'Muhira Studio. Uyu mutumirwa siryo rya mbere hano kuri Muhira Studio. Muramuzi cyane kandi uretse no kuri Muhira Studio musanzwe mumubona ku zindi chaîne cyane, novuga kuze gukoreraho ibikorwa byiwe, bikorwa bya comedy cyangwa sugwenya. Muramuzi cyane. Hanyuma reka ababibwire kuko tudaherukanye hano kuri Muhira Studio, asubira bibwire abaje bashasha kuri Muhira Studio babashe kumumenya, abibwira amazina yiwe nkuko bibwirana mu Kinyamurenge nyine. Karibu mutumirwa wacu. Murakoze cyane, ndishimye cyane kuba kuri kamera za Muhira Studio. Iminsi yari bari myinshi ntaza kubaramutsa, nari mbakumbuye cyane. Kaba mbifuriza n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2023. Kubatanzi nitwa Cuzo Bukuru, bakunda kwita izina rya Kokumbo. Akuru basanga izuba rikaye musanterite. Iyi minsi yose narimvugiye kuri comedy za Empower. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Izina ryawe riri mu mazina amwe akunze gusetsa abantu cyane, izuba y'umusanterite. Nifuza kubaza iryo zina ryo bajyarakomotse he, iryo bajyaravuye wari kuye kuki? Izina ryanje ryavuye muri literature negro africaine risubira riva kuri couleur yanje, murabona ko nyine ndi gushininga ndayikarera cyane kubera meze nk'izuba riri muri santerite ya hejuru, harukundu ruza gitera ibishashe nanje iki kiyobe ciwanje harukundu ruza gitera ibishashe naho ryavuye. Ubwo ni we wagiyise cyangwa n'abandi bari kwise? N'abandi bari nyise kubera nkunda gusoma utujurnale, utudictionnaire, udustory dusekeje n'utundi. Akuru basanga ni ihe mvugo? Akuru basanga izuba rikaye musateriterige ni igifurero kivanze n'ibindi bivugo byi. Izuba rikaze cyane. Izuba rikaze ni izuba y'umusanterite? Izuba rikaye umusanterite, izuba ryinshi cyane iri muri santerite. Bena kiringi. Bena nk'iryo yine rimeze nk'abasudani. Abasudani. Yes. Okay, urakoze cyane, turakwakiriye hano muri studio zacu Muhira Studio. Hanyuma warumaze igihe nyine tutakubona hano kuri Muhira Studio cyane abakunzi b'Muhira Studio
bari bamaze igihe batakubona wari uhugiye mu biki muri iyi minsi nari mpugiye muri comedy za Empower muri comedy za Empower urumva ugushaka niho yagusanga ushaka yansanga kuri Empower naho mu kazi ka minsi yose yasanga kwa Sion yego ni sawa kabisa hanyuma nkuko twagutumiye uyu munsi hano muri Muhira Studio twifuza kuganiriza cyane ku bijanye n'inshingano zawe ufite ko turabizi ko ari wowe perezida w'urubyiruko hano i Bujumbura mbese mu Burundi bwose hari itangazo duherutse kubona ejo bundi ku rubuga rw'abajene nyine batuye i Bujumbura rivuga ku bikorwa ibitaramo muri kubategurira ibikorwa muri gutegurira urubyiruko nibyo cyane tuza kugarukaho nibyo twibandaho niyo mpamvu twaguhamagaye kuri uyu munsi twifuza kubaza ko ibyo bikorwa mugiye kubikora uburyo mugiye kubikoramo na objectif yazo mutubwire objectif y'ibyo bikorwa mugiye gukora murakoze cyane kuba mwadutumiye kuri kamera za Muhira Studio kandi mutubaje ikibazo ciza kijanye n'imigambi dufitiye urubyiruko rwa hano kanje perezida na komite dukorana barabiganiriyeho tubategurira ibikorwa bijanye na domaine hafi ya zose ziri mu bantu intego nyamunini no gusabana no guteza imbere impano zitandukanye ziri mu rubyiruko rwacu murakoze mwoba mwaragitekereje gute twagitekereje tumaze kubona ko urubyiruko rwa hano ari rwo rubyiruko rutagira ibikorwa bigaragara muri haba kuri social media haba na hano mu makaritiye dutuyemo hano ukorana igikorwa abantu benshi ntibanyamwigendaho bakora ibikorwa byabo nico ngicyo cabiteye nta gikorwa kiduhuza murakoze cyane hanyuma mu bisanzwe urubyiruko rwa hano mwari musanzwe muruyoboye gute mu bisanzwe rumeze gute n'urubyiruko ubona ko ibyo bintu bazabishobora canke muri kubatraininga kugira ngo bazabe urubyiruko rwa hano rurashoboye cyane kandi abenshi bikorera ibikorwa byabo n'abenshi bifitiye amafaranga kandi uraza ahantu hari amafaranga haroroshe gukorera cyane abenshi bafite amafaranga abandi bakagira amacano yabo abandi bakagira impano zabo zidashigikiwe ariko zishigikiwe zotera imbere kandi zikagenda neza cyane murakoze cyane kabisa hanyuma ubona urubyiruko rumeze gute hano kuri media cyane urubyiruko rwa hano wavuze ngo nta bantu batari basanzwe baboneka cyane kuri media batari basanzwe bakora ibikorwa rusange manake bibahuza rwari urubyiruko rumeze gute muri make rwari urubyiruko rutagaragara kandi ruhari hagaragara bamwe n'abagaragaye tubashigikire bikabaca intege bigatuma abantu mudashigikiye abantu muri kumwe bari kure babashigikira bigora ni iyihe mpamvu yatuma batagaragara cyane kuri media wowe ubona ni iyihe mpamvu ituma cyangwa se badakora ibikorwa bibahuza rusange je nimvira ko impamvu ituma bidakorwa ari twebwe abayobozi twabigizemo itegeko birumvikana cyane hanyuma niki wabwira abantu bategereje ibyo bikorwa wabwira n'urubyiruko muri rusange icyo nababwira ni ukuzatwitaba kandi ndazi ko muzagubwa neza twabategura ibintu byiza impano zitandukanye zirimo amakomedi zirimo ibijanye n'umuco zirimo n'ibijanye bijya baza bitangwa na Magenere Beja ma question réponse bikaba byose n'ibikorwa byiza cyane kandi dufitemo abantu babishoboye cyane bazabikora neza cyane urakoze cyane tuzaguhamagara wenda muri igikorwa nyamukuru kibe tubwire uburyo kiri gutegurwa hanyuma numvishemo harimo impano z'urwenya n'izindi zose impano y'urwenya ubona abantu bayakira gute cyane nko mu bwoko bwacu
impano y'urwenya bamwe bazavuga ngo abantu ni ibiroroge ngo ni ibihohotere ngo ntango ni ibirara ariko abandi bakabikunda ko umuntu atashe yarushe agategera utuntu dusekeje stress zigabanuka akagubwa neza agasinzira neza cyane. Abantu notumira ni abasore bose batuye hano mu gisagara, ari abiga segondere, ari abahejeje kaminuza, abantu bose uzitwara urubyiruko muri iki gisagara arahawe ikaze. Tuzobaheza afishe bereka ikorane kizabera kandi turazi ko muzagubwa neza. Tuzoba dufitemo n'abayimusi batandukanye, muzayibona kuri afishe kandi muzagubwa neza cyane, kandi dusaba gushigikirana no kuzitabira icyo gikora. Murakoze cyane. Ubwo tuzosubira tuguhamagara tubwire uburyo igikorwa nyamukuru kiri gutegurwa kigiye kuba, nibwo uzotubwira ido n'ido ya byose. Ubu gusa twari dushaka kugira ngo tumenye ayo makuru, hanyuma igikorwa nigitangira gutegurwa tuzokwegera kandi usubire duheze ikiganiro. Murakoze cyane, natwe turabashimiye kuba mwaduhaye kamera z'iwacu Muhira Studio. Turabashimiye cyane kandi namwe turabatumiye muri iki gikorane. Wumva ko hazoba harimo n'umuco, namwe umuco urabareba, hazoba harimo komedi, namwe komedi irabareba, amajene anerbe namwe arabareba, n'ibindi byo kwiteza n'imbere n'imigambi myiza. Imbere ni heza cyane. Uyu mwaka wa 2023 uzaba umwaka mwiza cyane. Tukaba tunabifuriza umwaka mwiza w'ibikorwa. Murakoze cyane. Natumira abantu kugira share na subscribe na comment, kubera ugize comment cyangwa ukagira subscribe cyangwa ukagira commentaire ubu dutwerereye haje ubu dutwerereye dushigikirane dutezanye imbere, umuntu azatezwa imbere n'abantu bamuzi n'abantu biwabo, abandi bazabazanye kujya azavuga mu mwanya n'umwanyoko mwebwe dufite, abandi bazabaza nyuma, ariko mwe mwambajije kugira icyo mukoze. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Sawa, turabashimiye abakunzi b'Muhira Studio mwakurikiranye ikiganiro kugeza ku mwisho. Mugire subscribe abatarayigira, hanyuma mukomante, hanyuma turasubiye kubashimira perezida w'urubyiruko kandi Bujumbura ibikorwa bari kudutegurira, hanyuma natwe nk'Muhira Studio tuzahaba kandi twifuza no gutumira natwe abandi bantu muzaze. Ntabwo ari ndibaza ko wenda bitari umujene gusa n'umunyamurenge wese n'uza gushigikira, n'ubwo wowe umugabo cyangwa se umugore uwo ari we wese nyine ndibaza ko yoza agashigikira, kuko ni igikorwa gihuza urubyiruko kandi rukaguma. Ni ukuvuga ngo n'umuco nicyo gituma ugumaho, kuko bazabangagaho gukibagira umuco ngo kararimbutse. Urumva rero nta muco twagumana mu gihe umusore agihura na mugenzi we bakaramukanya gusa bagatambuka, nta muco wo kwibwirana ukinahawe. Ubwo muri ibyo rero byose bizaba birimo. Ubwo rero ibaze muri uru rubyiruko rutibwirana, batazwi, batagira gute, bahura gusa bagasangira, niba yifana umwe agatambuka atazi icyo umwe ari, ugasanga ari na mubyara we azi nagusanga n'igisubizo bene uko gusa twende, kandi akumva nta kibazo, kandi bakamarana imyaka myinshi. Ubasanga baranasengana, atazi n'umurara we, atazi n'iwabo, atazi n'imbagira ababyeyi, atazi niba ari imfubyi. Bene ibyo ni bibi cyane, ni bibi cyane. Kandi buriya iyo ni imico twasanze no kandi tutagomba gufata. Umuco wacu ni ukumenyana kabisa, gushigikirana. Yego. Sawa, turabashimiye cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Ciao.